I generali otimaju, čak i od mrtvih, ili možda znaju ono što niko drugi ne zna i skrivaju. Prije nego se visočkim visovima i između njih smještenom kotlinom počeo širiti miris baruta, tada 70-godišnji Ostoja Krajišnik uživao je u penzionerskim danima i imovini od roditelja naslijeđenoj kao jedini potomak i vlastitim radom stečenoj. Bilo je to domaćinstvo za primjer i domaćin. U izobilju je živio, novca mu nije manjkalo, pa je pored kuće u kojoj je živio zakupao temelje za drugu, još veću. A onda u junu 92. komšije muslimani, teritorijalna odbrana, zelene beretke, organizovano napali su srpska naselja oko Visokog i Krajišnikove rodne biskupiće, te kilometar ili dva udaljene od centra Visokog. Ko je htio ili mogao da bježi, pobjegao je. Osobenjak i bojem Ostoja ostao je. On nije uspio sama da se izvuče, uvatili su ga, ima još je poginuo jedan dole kad su napali. Profesor, ovi smo izišli prema Kiseljaku, ali popaljeno je sve. Sve što je bilo kuća, gore nešto 30. Sve jedna je izgorela. Uništili što se sve moglo uništiti. I ubili one koje su zatekli, pa i Ostoju. Njegove posmrtne ostatke bacili su u bunar u obližnjem dvorištu, bunar zatrpali. Bar tako kriomice i daleko od objektiva kamere kazuju Ostojine predratne komšije. Ostao je Ostoja na mrtvoj straži visočkih visova u koje tužioci i istražioci ne zalaze. Potomaka da ga traže nije imao, čak ni bliže rodbine. Pa nije imao imućno živio, nije imao nikoga, bio je sam. Ja toliko znam o njemu da je bio dobro živio. Ostojno ime još od te davne 92. ostalo je u evidencijama nestalih, a onda je monstruozno vaskrsao 2005. godine. Tek da proda svoju imovinu, ni manje ni više nego ratnom vojskovođi i mudžahedinskom generalu iz centralne Bosne, muslimanskom mesiji Sakibu Mahmuljinu. Uzeo je i novac i opet nestao. Bar takav slijed nalažu evidencije domaćih i međunarodnih komisija i timova za traženje nestalih i kupoprodajni ugovor zaključen 16. decembra 2005. godine u Visokom. U njemu, kako zakoni nalaže, do detalja opisan predmet prodaje, sve sa oznakama i površinom katastarskih čestica, matični brojevi kupca i prodavca, njihove adrese i potpisi. Da sve bude vjerodostojnije, potpis ispod Ostojnog imena ćirilični, a rukopis, valjda shodno godinama, drhtav. Ugovor kojim je Sakib od Ostoje za mizernih 15.000 maraka kupio više od 30.000 metara kvadratnih zemljišta na lokaciji na kojoj u posljednje vrijeme niču hacijende visočkih vlastodržaca i tajkuna, čak je i ovjeren. U opštinskom sudu u Visokom, i to uoči novogodišnjih praznika te 2005. godine, a po punomoći izvjesnog Raifa Provalića prema kazivanju raseljenih Srba lokalnog mešetara. Na ugovoru i pečat Poreske uprave Federacije ispostava Visoko, što bi trebalo da znači da je novi vlasnik čak i porez platio. Onaj ko je napravio ovaj kupoprodajni ugovor, znao za sve ove činjenice, znao da ga nikad niko neće potraživati i veoma lako došao u posjed ovog zemljišta. Sve navode iz kupoprodajnog ugovora sa potpisom s jedne strane mrtvog čovjeka, a sa druge bošnjačkog heroja i generala pokušavali smo da provjerimo u nadležnim federalnim i opštinskim institucijama. Volje za to, međutim, nije bilo. Zavjet šutnje uvukao se u ovu kasabu. U opštini na razgovor su prvobitno pristali. Nije nikakav problem da dođete, evo, bit će šef odsjeka, bit ću ja, pa izvolite, pitajte šta vas interesuje. A onda su se predomislili. Pred kamere nisu htjeli. Pomoćnica načelnice službe za urbanizam Nidžara Hadžiomerović i šefica odsjeka za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Hamida Čatić, ne dozvoljavajući da kameru uopšte uključimo, groteskno su objašnjavale kako ime Ostoje Krajišnika još stoji u posjedovnom listu za prodato zemljište. U sudu i u Poreskoj upravi od nas su zahtijevali procedure koje važe za ugovorne strane i čekanje za provjeru ko je u njihovo ime ovjerio krivotvoreni potpis, ko po kojim mjerilima i od koga navodno naplatio porez za kupovinu koje po svemu sudeći nije ni bilo. Ja mogu slobodno da kažem da je Mahmuljin, osim što je činio zločin u toku rata, napravio
zločin i 10 godina posle rata, 2005. godine. Heroj ove priče o otimanju srpske imovine nakon što je uhapšen zbog ratnih zločina nad Srbima pa naprasno pušten, zaokupljen je vlastitim prioritetom. Baš kao i u poslijeratno vrijeme i u ratu je na potpisima bio lake ruke. Potpisivao je ratne rasporede mudžahedina koji su Srbima ritualno odsjecali glavi, naređenja za obuku i prijedloge za odlikovanja istih. U sudnici je tokom jedinog pojavljivanja nadmeno spočitao kako se tužilac ne razumije u vojno uređenje i komandu. A da li se on sam razumije u krivične zakone i ima li nadljudske moći da oživi ubijene vlasnike nekretnina, na to pitanje ponosi dika bošnjačkih generala Sakib Mahmuljin odgovarao nije. A da li će neko iz pravosuđa zagrebati dublje ispod generalske uniforme sa sjajnim zvijezdicama i epoletama?